Here to the mesa.skincare channel at sabay kabu ka so ole tunchu ma chuanin Chatgpt lam kan bedona enge Chatgpt chu ania eng thil nge ti the kan enango skincare a khongena top thlai milo en sakdon nia ole Chatgpt hi alar khop maya tun lai chu enge i AI anti artificial intelligence mo call clock nei te potila call clock nei te tila call chu awani phalawa ma se internet ate AI ane tikhan zona te zo theya thil che sang sang kha ti ve chau theni mishing ti the angkha a zong zong chu thei chuang lo ma se a ti ve thei nual ani chu skincare te kan zot dona kan ti enge I skincare chalo te po kan zotanga chu enge aphurom ka tia sabra ma phe chu na lar to me mizowa po hian mang kanom to in ka tinga mana halawa computer atang pon internet atangin alua ati zung theya Chatgpt ti kha google a han type to pila aron lang masabera mo in login na tur account siam te nga computer atang chuan mobile atang ve thung chuan apps download mai khania khati khan in sign in man mai thei khani enge khovel thiamna sang zela na kin loka machine te min lo la theitu turan ngai nia AI hi tuna lai phe chonin call and siama khami AI technology mangkhan tuna lai chon doctor tello te pami insight thei to hi mo khatiang te kha AI ve kanita tin robot te po I company sang sanga chon sapram enge ramchang kangso kha chuan I machine ain na thokan din tlak to zo ka machine an ban chawa dikhan in call clock nei timaya robot te kha an manga khang an na thothina kha AI ve khania aturu to khop me thiam nei technology hi sang to chu computer background te lo ne ve ta ga chuan interesting ka tia I karon soi do Chatgpt hianin essay thlengina zia tir theya resume te po at siam tir theya chuan enge zona tamtaka zo theini chu I kan en chozelang Engnge a chan theya ti te po kan entelang skincare ba ka interesting ka tia Chatgpt hi aming putu ania I aming nei tu ni maya enge ani na taga chuan AI ania hemi Chatgpt hi artificial intelligence kan ti kha computer programming manga an develop an siamania thil chi sang sanga zo theya zona kan zo tanga information pack te adin tlak regem ti te kha kan en chhodon ani ole tuna chuan Chatgpt nen kanin kom chon ang zona kan zo chho chon ang account kan he sa wangin ka account ne sa hi ain safe ngala chuwang chuan I ti do khangai lo ten ka lu chung mai nga account ne do chuan account siam angai chuan hi heta lo lang hi ama kan lo zo to na hnu te langa chuan a zo thei chi hetila hian enge example saron pe I kan zo theiang chi te mo chuan ati thei te le a limit enge ati thei bak ati thei chin te kha ron zia ka limited knowledge of world and events after 2021 mo sani somni pakhat nulama thil khleng chau GK lama events te GK lama nga kha chuan I sani somni pakhat nulama thil khleng chau kha a zo thei don ani tuna Chatgpt kan lo kom chen ang hello Chatgpt how are you poimo lutuk how are you ti khawa achan chu na kin loka minla op thut theya mo mishing te po chuwang chuan hriat me lo kha I lobiak that lo kha ngai kan zo tang a chang rang viawe hello as an AI language model ka chang vek enge ka ron chial vek hello me anga chana chu ka tilang thoboka AI language model mai kania chingte angin feelings kan evelo emotions te kan evelo ma se call kania itan ka in pe haron tini how can I help you today aron tia aron ready khop me itan ka in pe aron ti top me skincare lam kan zot na lang sap chong ve ka bia khinga ya boy thak top Can you build me a skincare routine? Nanti khal to pange. Aron tirang khop mai. Of course, I can help you create a basic skincare routine that includes essential steps for maintaining healthy skin.
However, please note that everyone's skin is unique and what works for one person may not work for another. It's always best to consult with a dermatologist to personalize skincare advice. Han type zo pot se soi to rang ang te han soi zo ve se kan chia rang. Tereng mai ka chan pui thelu duk che ron tia skincare routine poi mo essential steps kan ti essential steps kan ti chu step poi mo ti nge nga yang chi te po ka ron da te langa tia chuanin hei sha reng ula ka du chu aron tia machine vun ai nang lawa mi maltin vun adang lam chawa ai nang law chawa chu wang chuan mi pakhata na chakha itana chavelo me the itana chakha midang tan chalo me the chu warning minon pelo kan chu acha khop mai chuanin dermatologist ron ma sak phot acha skincare ti don chona tia acha viawa dermatologist chawlawin enge skincare influencer te po kan chave tho kha cha kan seitel la ka nge le a routine ron suya follow to pakhatna cleanse mai phi mo mai phi aton da poi mo maya mai da mai balte momte le kan mai athil bolhlom jong ti fai tur khan apoi mo tia chuanin ti fai kha poi mo tia chuanin mai phi nan ti lum pep man tur ti kha poi mo tu bok chuanin apahina chuan toner ron suggest toner hi chu essential steps ka ti lo ma se changkai tu chuanin toner hi chu enge cleanser te pH level sang de kan lo mange mo niam de kan lo mange mo ani kan pH balance kan vun pH balance ti normal tu nia aron ziak chiang veo ta po hian aron soi chaviawa ti normal tu nia aron te ti balance tu nia aron tia look for tuna that contains ingredients like glycolic acid or salicylic if you have acne prone skin acne prone skin maibul nei chi tan chuan glycolic acid mo salicylic acid toner mang ro ron tia hei poi chaviao mang ro ron ti wang khan ni tin san tin chu man ti chuang me lo tia hi chuan pathumna serum ron tia serum put nuam tak zang tak mo lightweight heavy lawang ani chu put nuam tak zang khai tak active ingredients apo vitamin C omna te hyaluronic acid mo retinol te mangula he ingredients in mai anti hydrator anti enga anwani toka chuanin vuncha apeng chu ti ni adik viau hei po hi ala soi chaviau zele kan tinge chuanin palina moisturizer ron tia moisturizer man tur tirani chu boruak chia ina kan vun ti chha lak tur chang min veng theia tia chuanin moisturizer chu ivun mil tur kha poi mo atia ingredients are ceramide te niacinamide emo peptide somna te mang theula tia he poi chha ka ti viawa tunang lai chu niacinamide chu cerama tam to moisturizer hin an da tem vak lawa thungana ceramide te peptide te chu ala omdeu tlang pui kan soi swalo ti chona pangana to bera sunscreen ronda sunscreen SPF 30 emo ai chung SPF 30 ai niam lo man tur ron tia acha khop mai hi chuanin broad spectrum man tur ron ti thap boka mo PA++++ angkha chuanin he ba ka hian ron soitel chu zan lama chuanin hemi routine ngai che aman theya ma se sunscreen man to lo to sunscreen ai moisturizer hi atok sunscreen tel lovin moisturizer hi atok ron tia moisturizer la dule ashan man tur ron tia zan lama tan chuan peptide che mo antioxidant se mo glycerin om tamna deu te khamana cha ti ni chu zan lama chuan thil dang pakhata ron soitela patch test nei ma sakzel tur products thar man don chuan patch test nei ma sakzel tur ron tia he enge apoi mo khop me hi products thar man don ren chuan patch test kan ei ma sak tur nia test khamo tilaya kan ban amo tilai amo he tilai kan ban chunga emo kan beng hnunga khan meizel tur nia kan maya direct kan hnoi khan irritation te kha kan ho jong te kha lom theia chu wang chuan khang la ka chang khan min veng him dona hei chu thakop me chuanin ka soitel du chu toner bika hianin acne prone skin tan chuan glycolic acid salicylic acid man tur ron tia cha ma se chun lama chuan man chi lo heng hi zan lama chu man tur tia kan soitel nge achan chu atopna hianin enge atop ber doctor ron soya hianin chunhulama chuan
sunscreen chia ngai lo ron te toner te po kha engma enge man đầu tur kha ron soi to lo chu wang chuan kha kan soi te zo ni o ka zona ma sa kha min chang tha ka tia ti mayang I enge essential steps ron soya cleanse face wash mo toner serum moisturizer sunscreen khang ho kha pui mol to ka skincare ti chuan khang ho kha ne nge ngai ani ve ni atangkai a thakop mai min chang tha kan ti nge chuan in tuna adang kan zot leang ka skin type lampang ka zot ve thungang I have a combination skin. My primary concern is premature aging and enlarged pores. Can you please recommend me products? Thank you. Thank you Tlak. Pui mo polite kha pui mo ama hi katlon top min chang chu lo ang ti ka la te ti veli la o I tuna kan lo zot ang ka zona hi combination skin type ka niya ka mamo ber chu talharna premature aging mo chuanin le enlarged pores vun ko Zawh enkol kha ka duwa kha I products min recommend them ka tia zona hi chang rang thei khop me second novel bak hi amamo lo thiam thei to pama hi mo school kal seng chon thiam thei pol outstanding a pass tur cha dang chi khania I lamchang sia milang chon kapol don chiang sa kapol te tur sa nia mai thiam thei top ka ngai sang top chang char chara mian chang zo lo se chuan kan chia rang a chan na hi min chang zo wa as an AI language model I cannot diagnose so AI language mai kan I wangin damdoi engma ka cho thei lo che ti ve ngai ni chu dermatologist ni lo tin che chiang top ka du top chuanin engpo ni se skincare advice ka pe thei che imamo achang hian atia kan lo enang cleanser cleanser a chuan choose a gentle cleanser that won't strip off your natural oils for combination skin ania ka mamo chu ka sei to khamo cleanser gentle cleanser ti mild de wang chi kha mangla vun ti ro rup lo tur kha phi so po mo chuanin cleanser a chuan AHA om en la chuan MOBHA om khang khanin I vun chian payanga exfoliate ve bek bekanga vun ko no phui tu tur te kha aveng dona pai fai dona ni ati ni chuanin products I you can try CeraVe foaming facial cleanser mo La Roche-Posay Effect Clear gel cleanser aron suggest CeraVe chu ka mang to chaviao La Roche-Posay chu om lawa man ngai na om lo phota hi chu ka sei lo meng manina toner aron da toner hianin skin pH balance ti pethei tu rang kha en la tia ani de veka toner chu hi chu lungai thak lawa chuanin pores ti lang sim thei tur ingredients pores ti lang sim thei tur omang khamang tel ro ti boka chuanin toner hian salicylic acid omemo mai vun ko no phui theyang chi kha tiang om theyang chi kha emo mai bol siam theyang chi khami veng mai bol siam thei tu veng mai bol veng thei tu ti jok tiang mai bol veng thei tu ingredients omang kha en ro ti boka face wash min so to boka hi chu tul ka ti lo try the Paul's Choice skin perfect 2% BHA liquid exfoliant Paul's Choice 2% BHA larda te kha abom dum kha min suggest he pe kamang to chachu chavel ma se face wash om to achul vok ka ti lo le phot me chon chona pathum na moisturizer kan kal lenga moisturizer zang khai tak mangla vun ko no phui lo tur mo chuanin moisturizer ingredients ha chuan antioxidants omte hyaluronic acid omte ivun ti no
even no por thei tur ti men ti plum thei tur ti even ti khat thei tur ang kha mo vun ko no khat thei tur ang si deuh kha chuanin fine lines and wrinkles mai chuar turte kha mi veng thei tu turte kha entel ro tia chuanin products as Neutrogena Hydro Boost Water Gel or Cetaphil Daily Hydrating Lotion aro tia Neutrogena hi ka mang to Cetaphil hi kala mang lawa Neutrogena hi chu mana nuam viau hei po hi products chetak chu ni lo okay ka ti apalina sunscreen aronda serum aronda tel mi lo makati khop me skincare routine khana aronda tel vek thau box ya sunscreen chu SPF 30 chin aron tile ta po hianin chuanin mai kwa vun ko no pui thei lo tu turte non comedogenic ti inject leiro aron tia ani de vek to tunang lai chuanin Elta MD UV Clear Broad Spectrum SPF 46 miron suggest mi don't recommend hei chu leito rom lawa ti ngai nam lawa engpo ni se sunscreen SPF 30 chin kha apoimo chuanin treatment aron tia treatment a hian atel don treatment big enge ka zona big mo enlarge pores mai bun ko Zawh le tar harna kha treatment big aron se don retinol le mo vitamin C serum mangla aron tia ke chuanin man kop tha ti chuna vitamin C zana retinol chuanin enlarge pores retinol hi bun ko Zawh la atante po hian chalu to ka chun chu vunan timara khang ti langzim theia chuanin vun chor tur veng boka chuanin heng ingredients hian in enge khatiang mai ba khanin vun antinala anti bright thei anti engve skin tone an siam tha antinala ni chu chuanin products a chuanin Pawh Stress Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum emo products min recommend a chuanin Pawh Stress Resist Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum emo hi chu kala manglawa skin cuticle C ferulic vit C serum la mai kha miron suggest hi po hi leitu rom lawa Pawh Stress po hi po mutu rom la retinol and retinol 1% serum miro chu kamang to a chavia Pawh Stress retinol serum hi mo skin cuticle si chu ompon ni sia ka le lawanga to utsuak overload to ka mo sing don manania serum pakhati chachu cha chuanin notes ron dale it's important to remember that everyone's skin is unique mi vunei nang lawa ron tilia mi maltin vunei nang lawa chuanin itana chakha midang tan chalo theya midang tan chakha itana chalo thei ron ti chuan chuan patch test po khani le nge tur tia dermatologist se po rona cha ron ti ni hi aron soi chavia we ka tia niacinamide bel min recommend lawa mak ka ti deuh ka sera ma hian retinol le vitamin C rengot aron soya engponi se apa ngai viau okay viau ka ti aron soi himo double cleanser ron ti lo boka ka surprise deuh lek chuanin skin type dangte point share chak karinga oily skin kan tinga to lai samar kholum box ya tiro oily skin type tan kan so sakang cheu adangte point share chak karing oily skin type in soile top meang I have a oily skin. Can you please oily skin ka neya products min recommend them ka mamo chu clock ka problem chu clock pores vun ko no pui vun ko enge vun ko pui mo vun ko file chalo tinani chu chuanin le my bol ka tia min chan na enango away to do it aron chang ta chang le ta par me chan zo kan chia liang a chan chung hian Thil Engnge mo te polo soi me la a thaviao an ti chang tlung viau ka tia hetiang anga than siam thei ni chuan nakin loka khovel hi min lop lawang ti po soi thei lawa mishing chungchang ro chu zo thei lawa zo thei se chu ka tiang ren khop me mi rel tu mi te rel pui thei se anuam don reu in ka ria rel pek chia chang mi rel pui zo tu te khom ve se mo nge information hi mi mal information te fit shap thei se chon anwa rel le shapila anuam don reu in ka ria purom do in poni se min la chang se la
Zawh chep to Zawh ta clock pores le Engnge for oily skin mo cleanser face wash ron ti le ta hianin gel type mo foaming cleanser mangla mai mom utsuak achuang bang chi ti fai the turang chi le chi te le mai balte mai ti ro rup chuang si lo kha tiang ti fai the turang kha zongla ron tia chuanin salicylic acid omna te aron suggest mang turin chuanin heng ho hianin achan chu vunan exfoliator face wash angai chuanin a strong overload salicylic acid hi acne prone skin tan chuan ka recommend fo cheu kha mo ani pon ron ti ve chata vunan exfoliator tlem te te in tin vun ko hno pui the turang chi te khan ti fire kha a thariawa Mase product on recommend hian CeraVe foaming cleanser, foaming facial cleanser, bok kha ron tia chuan La Roche-Posay effect clear gel cleanser combination skin type tana min recommend bok tho kha aron recommend a hi chu omzia khati lo achan chu acne prone skin tan te ka chota salicylic acid ron da te se azia de ome thia CeraVe foaming facial cleanser roi chu chalutuk he chu aman viau the chuan to na ron da le to na hianin pH balance ti normal the tur te le pores silang sim the turang chi te omna kha thangla ron tia AHA le pH omna ron ti le he po hi ama ka so nang de tho khan hi mi ron changa Paula's choice book kha min recommend le he chu ka chiar bek lo meang chuanin pathumna moisturizer ron da moisturizer sang khai vun kan hopui lo turang chi en la ron tia chun hyaluronic acid omna en tel bok la ron tia ceramides chu ron suggest bak lo chan chu oily skin ta chon heavy ma chuanin Neutrogena hydro boost water gel hi a lightweight lutuka a om ka ti viaw ron da hi mo chuan Cetaphil oil control moisturizer ron da boka a chapa ngai viawe chuan a palina chuan sunscreen a ron da le sunscreen a po hianin SPF 30 chin kha a ron ti le chuanin enge heavy lutuk lo mai vun ko no phui thelo turang chi te kha entura ron tia man tura ron tia oil free ni theise ron ti bokani chuanin La Roche-Posay anti-Helios clear skin oil free sunscreen SPF 60 aron suggest he poile tu rom lowa aizola chu wang chuan achan chu hi chu enge aron recommend hi awm ka ti viawa khothlang lam rama chuan alara ni heng ho hi mo CeraVe te La Roche-Posay te an lar lu tuka India mu tu ron bang do ti mai nia an man po atlom chelu tu lo India omang chi chumo chuwang chuanin an tha viawa awm ka tia nakina Indian skincare te po kan zo chawdon nia chan chu American le Korean lampang ron da American lam ron da na sasok ma Western lampang ron da na sasok ma a develop tu te khan ni miawa om ve viawa ka treatment ron ti le enge serum aron soina ani de better treatment ani hi chuanin benzoyl peroxide mo salicylic acid omna spot treatment my bol enkol na tur thlang theila ron tia my bol an hoi turang chi ni bel chumo chuanin ingredients a khanin bacteria my bol siam the turang chi khatiang tha the turang chi kha khatiang omna chi kha mangla products a ron tia chuanin kan vun exfoliate turin min ron bokani a thaviawe so Neutrogena on the spot acne treatment or the clean and clear advantage acne spot treatment a ronda he chu ka du lo ve om lo ve boka du turpon ka du lo ve lo ti ve ringot om lo ve ringot ta min ting chu ka trong hi sia seng chuan chu wang chuan ke chuan foxtail acne spot corrector kha Indian brand sa chuan ka du via art redeem spot corrector nen khan mo acne spot nen khan I tha ka ti viau chuanin notes ron da le hi poi patch test ne ma sa tur min tia chuanin enge vunei nang lawa chuwang chuan dermatologist ron ma sa tur min advice chuanin thil pakhat ron soitel chu makeup mang chin tan makeup brush te ti fai regu tur o ti fai sin tur chuanin mai khoi tam lo tur mai khoi lo tur ron ti ni mai bol chi tan pe chuan mai bol bel na ani kan ti to kha o mai bol khoi wak te tin mai bol lo po khoi wak chuan lo tur ani mai ti chedu chuanin kha oily skin tan ani kan ti photange ole tuna dry skin kan zot vengo dry skin na problem om the de hek nen kan zot tang I have a dry skin my primary concern is white heads or white
Kamadan kan tit khelange thank you to that clap thank you kan so na ber chu dry skin kan ya whiteheads te white comodans kan ti angeng avar de to lo chawang chi kha mo khatiang kha ni ya products min recommend them ka ti ni don chang le da zat ma hi machine chu ni se jang chong thei ya ngo tang ka ti min chun ngo tang te ti vela ka chong thei ni lo ne sui tu ka sha ngot ke chu ti zat in komi la kan chong thei do no tang alon da thale to malai man mo mai sia machine te min hak don lo da machine hi min opta se khobe hi opta se machine te min hak don lo shim soita kan khan an op chan deuh ti to khot enge ram chang ka nga chuan I an lo lam chan to ni machine hi programmer tur pon ti mayang I AI hi an ring na sa to khop me computer lambi ka I an thiam box ya a error te an zung box ya adik lo lai te khatiang awang khan I programming ti tur phe chuan in an rin tlak viau to in ka renga nakina kan zot sin ang khang tiang te po kha o chuan in ka products min ron recommend min ka zona min chan na kan enang dry skin ania whiteheads te white comodans te khatiang en kol na tu ha ka zota cleanser da gentle cleanser en la ron tia chuan hydrating cleanser ron ti tel po kai poi mo top dry skin tan chuan mai pi zo mai ro rup lo tur khamo hei chu engang skin type tan puna poi mo mai ti ro rup thei lo tur ang hi chu AHA MOBHA ron suggest le hei chu ka suggest au I dry skin tan chuan chan chu regular man chi ni lo tata chuan in CeraVe hydrating facial cleanser poka ron suggest thil dang a shelo niang thil dang cha shelo niang hei li ron chuya Paula's choice 2% BHA liquid exfoliant hinga te cleanser a ron da ida swalo hei chu kamanta che it is swal klat mai AI iwa uluk lo ve nga tinge ni an khum shep ton che moni how shep ton moni chuanin a dota ton a ron da le tuna Paula's choice ron dai chu BHA toner dei khani o exfoliate toner kha apani na toner ron da le toner a hianin pH balance vun pH balance ti normal thei tu turte chuan vun hydrate thei tu turte enula ron tia chuanin a baking glycerin le hyaluronic acid omna te mangula ron tia chuanin products a hin theirs witch hazel toner emo hada labo premium lotion toner khami goku jiun premium lotion toner ang kha alon suggest apani nei chu tra witch hazel toner rei chu ka suggest lo ke chuanin hada labo hi chu brands than ni ka she hi chu amma sa zo ki chu witch hazel toner hi chu ka du lo buru thung dry skin tan phe chuan ti chi lo hi chu dry skin tan hi chu ni ron tlak wak don lo ni hi silve top meng che ril lo tin lo la ka kom tui don tlat nai ti sung ang moisturizer pathum na ni use a rich hydrating moisturizer that can help nourish your skin and prevent dryness. Thick deolek klem heavy deolek mang turen ron te he chu cha ka ti dry skin tan chuan vun ro la ka veng thei tu tur kha mo chuanin ceramide chomna te hyaluronic acid emo niacinamide omna te ron te niacinamide hi a cha khop maya 10% chin hi chu tlemina strong de to wang hian 5% chin a hi chuanin skin barrier tan po cha 10% a po an cha thawa ma se dry skin tan chuan 10% hi ngai lo chan chu vun an ti ro fak thei wangin chu wang chuan 5% chin a an tho hi chuan nge an tho shim shima nai sin mai ta chuan skin barrier an ti chaka an ti cha chuanin vun ro lu tuk tur te mom lu tuk tur te a balance an controller vun mom tan vun an ti vun mom an controller vun ro tan khan anti hydrate tel thunga kha chalu tu ka chuwang chuan ma se 5% chin hi dry skin tan chuan man tur kan skin barrier te chak turin niacinamide omna te man tel tur te niacinamide hi kalam rang thel tu ka mani comments na enge niacinamide on te kan nui nge ka niacinamide kha a omang lu tu ka soi ran dan song song eng kan niacinamide ni chuanin products are chuanin CeraVe moisturizing cream emo La Roche-Posay tolerant double repair moisturizer La Roche-Posay hi thazo kang La Roche-Posay a hian an sika bomb kha IG poka review to kha ka du sok boka chuanin CeraVe moisturizing cream hi chu
dry skin tan chuan aroshet kati e athik dan enge I vunro ahne lu tuk karing lo CeraVe moisturizing cream chu combination tan man nuam topa amet finish ane ewang hianin dry skin tan chu indu khop karing lawa choina palina sunscreen ron dalia he chu angai te ten SPF 30 china ron tia chonin broad spectrum ni these chonin hydrating sima se vun kon ho philo tur kha ngai ni dry skin tan chon oil skin aka chon oil free ron suggest atiro he chu aron suggest dikviawa choin elta md bok ron te he poi elta md le la roche posay anti-LUS mineral sunscreen ron ti he poi muturom lawa la roche posay chu omzeu zeu china ma se tun hnuah hianin om ta vak lo skin.economy te authentic makeup skincare te khain an stock china he chu muturawang Indian products ha chun algorithm te requil te ka suggest sensitive le dry tan page one requil hianin products sunscreen tharan launcha for dry and sensitive skin mo mana nuam to pe hi amail box ya chaka ti vial chuanin treatment enge I ankol na big to sara mangkha AHA hi achan chu vun anti ro lawa anti hydrate thunga he cha maya dry skin tan chuan exfoliate nan man tur ron tia I whitehead stay white comodans te kha heng ankol nan hianin AHA khan chabi kani mo whitehead stay white comodans te ankol nan khan chuanin skin texture te skin tone te po anti chatheya heng ho hianin chuanin aron suggest chu Paula's choice intensive wrinkle repair retinol serum ron ti dai AHA ti vesi chuan Sunday Riley good genes lactic acid treatment lactic acid ron ti ta Sunday Riley chu in mulawang atau boka awang bok vai ma chuan o manga Mizoram ma chuan om lawang lactic acid ron da tel shim mi chaga te ordinary te algorithm ten chade de one lactic acid chu chuanin foxtail po hianin overnight mask chade one ya khangte po kha cha chuanin no charon da tel ya tuilum tuisa manaron khapani he chu chavia dry skin tan pe chon vuna ti ro bel vak the wang khani chuan mai phinan po lukewarm lumpe pe pangcho khaman tur nia chuanin humidifier manaron suggest boka acha hi hydrate vun dehydrate tur la ka venga vun ro lu tuk tur la ka veng boka humidifier hianin borok kha anti wa pa kha vun khami borok anti hnong boka khami hnong kha kanvun khan lo la lut ve kha a benefits enge aham chana kha tamve ni chumo humidifier man thei dry skin tan chon kha chalu tukani chuanin khang kha dry skin tan kan zo thei te chu ni le ta alomom khop me min chan na kan lom khop me hanti deu dwa se dila tuna chuanin Indian skincare brands lam kan zot ve thuma brands timela acne prone skin tana Indian skincare min recommend kan zo tang I mai bol chi tan I am acne prone skin tile top mela acne prone skin kania can you recommend me Indian skincare products katini mo acne prone skin ka type solitian kan right click adikha aron select vek thea chakop me Indian skincare products charmin recommend theyam acne prone skin tan katia thank you khapoi mo tuk kati to kha ron chang le ta zat me zat me There are some Indian skincare product recommendations for acne prone skin aron ti kan en cha dang ka surprise chawang reng via aron da ho he ka skin type ka soilem lo acne prone skin ka ti top achawang chon oily skin tu ramin ngai de win ka shea aron da ho hi en poni se kan chia chawang a zo don na ye sure ron kon fit hey khop me sure ron ti do ngai se lo mo ama sa po khan nge ron ti to kha certainly te ron tia sure hi ron mangwar to pa kan daw enang
cleanser aron tia cleanser hian min recommend chu Himalaya Herbal Neem Face Wash is a popular choice for acne prone skin in India. Aman tlom wang ani ka ring hei hi ke chuan ka recommend lo ka ngai na lem lo neem thil vel hi mo neem le turmeric ayanga oma tia chuanin and heng ingredients pan hi hianin my bol antibacterial my bol siam the tu bacteria ten thathe chu anti-inflammatory properties ane boka my bol veng the tu tur khamo chuanin my bol an ven ba ka my bol om tur an veng the tia angai chuanin ngai me theya ke chu ka chu ti te wa lo hei hi ka suggest wak lo hei chu no kan ti nge ke ma chuan toner ron ti le kama ayurveda pure rose water is a gentle toner that can help soothe and hydrate acne prone skin. It contains rose petals that are stem distilled to extract the purest rose water. Kama ayurveda pure rose water langania azia via wa hei chu rose water chu cha hydrate cha boka mai ti mom si lo khan mo chu a cha via okay ka ti ya chuanin moisturizer aron that and plum green tea mattifying moisturizer aron da hi a lightweight at mai ti mom lawa mai mom lu tuk tura controller chuan tle lu tuk tur te kha venga tia achan chu met ani wangin chuanin green tea le glycolic acid toma hei hianin vun kon hop hui tu te venga tlemin exfoliate ve boka tia daily man tur chuan ka suggest of glycolic acid toma zanlama mana chuan poi ka ti mi alawa tin plum green tea mattifying moisturizer hi a session pa lo boka he chu okay pa ngai ka tia ma se zanlama chan chu glycolic acid toma chun lama chuan ni sa do pi chi ka ti lo a percentage tam lo ma se ke ma bi ka chuan ka ngai dana chuan ole palina sunscreen ron dale Lotus Herbal no hi chu Lotus Herbal Safe Sun UV Screen Matte Gel SPF 50 ron da Lotus lo de hi omlo mo le Indian skincare brands love le chaho tun na ya ron chwa kho hi a shawak lo ni hi a she hui ve do hlek ka tia he chu ka du lawa Lotus Herbal sunscreen hi chu matte finish and help oil control te ron tia sunscreen chatak taka tam to India mo I brands chwak thal ho hi sunscreen chu thatlang pui asman mangila an swallow tlang pui ka ti ke ma chuan treatment a hian biochlorophyll oil free acne gel is a gel based treatment aron tia hi acne mybol control na ron tia biotic kha seaweed aloe vera le neem aron nomatia ingredients mybol and colon turin aloe vera in hot chu in mang thei lo sa chu wang chuan hi poi ka suggest lo wa in poni se biotic ka suggest em lo wa hi ke chu in soi tong han foxtail mo already man acne spot corrector kha ka du zo ka le skincare lam chu kan du to kang skincare chu kan du to kang a tuna chuan skincare lo lam deuh kan zol ve thong ang ka we sei kan zia ti rang please write go essay. Thank you. Tile tlak poi mo lu tuk kha. Thank you. Ka we say aziak thangha mal me in van nei ka ti to patun lai zir lai te kan tinge chang thar te pon yang chu tian enge in thiam lo te po anianga in share lo te in zirna na chalu tuka I ring top su AI chu ring pop lo la chan chu in that chedon in clock soi tu raven enge I ati adal ve gon chu wang chon I idea lang nan ten mangula I apum hlum chonin ring su na mani khan beula I idea lang nan ten mang veula kha zilai ta na changkaya zona zote zilai zona zong si te po kha the nual din ka ringa essay te po sia the chu wang chon I in zilai te English ha te po essay I topic sang sang sia te ngai mai the te topic om sa thana sia te kha ngai mai the khan te po kha atin tlak via win rin no chu wang chon I khatiang khan thil chatina mangula kan enang khat para hi khat ni thumli nga ruksri para pasavia ronziak zowa line khata hian word som velanga chutaila line thum tangpuin atangpuin para khata hian line thumaron mangtang puya I line li hi full lo de chuan line thuma more bok tai enge khai khom taila line pathuma khai khom taila word zani som word zani som vel
Asia ka ngai te 500 words nen chon nen tluk lawa 500 words hi adon hai tiang in din chon in fail don o chu wang chon atla point 300 words za nia changa za thu min kar ve la sia ka ni hi ti tok meang chu ma se arin chi ani lo ka ti to kha o chuanin tuna chuanin I programming lam ti ti ve thung o I student programming student tan write a C program to check whether the given number is prime or not. And number enter the prime number ni lo. Coding programming mangin mo computer language computer chong mangin kan zia tir don ni kan chia thiam the dan turin coding hi athiam mem ati theih mo ma se coding chu har sakring lo chen chu AI ni tlata ama po hi coding mangveka an siam khan ya chu wang chun aron har sat lo se khop maya student in van van le ta kem a har go pi se to coding simple de po hi ti di ka har ne coding chu a simple po le a har ma ti mai tu te hi nia chu ta ala inziak enge e ala ron explain thlap zuya details takin coding a pek me ba ka a thakop mai for loop ron mang tlata studio.h in main hey for loop ania chuan enter positive integer number en poka enter to nia chuan en poni se aron all sum khop me ni chuan in ron ti sung sunga e for loop mangin pa ngai mangin ron ti pon inzot zel thedon Chatgpt mo invan ni to ka bikin BCA MCA student te dan pe ki chuan computer student shim ta chu invan ni don to ka coding athiam box sia software te develop thengem kan ensino kan test chin ka pe mo phone software develop ti rang phone software develop turin ka tia thengem mo kan lawenang a develop chu ka ti theih lawa a develop tak chu ti theih lawa ma se akal phung te steps ti sang aron se ni ati dan tur plan photanga design te development deployment maintenance server man thei te poron se java mo c te mo swift te poron te c or swift ron te chuan a mobile app development framework such as React Native, Xamarin, or Ionic. Software on Pechavio, software ho. Alo mom shim shime. Yeah, hatiang kan develop tir thei to kha chuan siam do kha ri nom lawa. Chan chu khol kan siam chok sup pong ti de kha lom ve te ro khol thuak nei. Chu wang chuan eng po ni se an tho china chuan a tha kan ti nge. I zilai tan pe chuan a chakhop me in chordon in chang kai pui don to khei hi alo mom la mangai la ma se programming page chu a hne so khop me ne kin lo ka chuanin mi shing hi min lo lan lawang ti soi the me lo chan chu kholania error ne mangbok si lo a ron ti dik thlak thlap I command pe gang kha chu ron soi dik thlap thlap me chu wang chuan mi shing te hi a big computer programmer te software developer te alo lan lawang ti soi the me lo he hianin kholani se thila ti sol me box si lo mo ulu alo alan ma se hun chu du deu ka renga imponi se chu kan soitel ve zoi pa ni chu skincare ba ka khan thil dang kan ro te zo ni chu ole kha ti zong kha Chatgpt ne na income nun kan man the te ni se han ti ve la kan income chu ni deu bel me thil ka so ta ti ro a chong kai min chang lo ma se a thuin min changa imponi se kha zong kha Chatgpt acha ka ro ti lan theihnia ti lan du te zo du te mai mo in nei chon comment sa te khan ron soi u lai thla sung lovin ti le hun te po kan la nei tu ra ngai la a hlimom ve ya wa ti ro chuanin mani ka channel chuanin mani ka video post hun bela khanin comments pakhat ka mua enge DIY chungchang ka react ti ro comments pakhat chuan doctor tu kha min ka soi kan theng kan vai doctor vai doctor kha vai doctor soi hi adik lo ni mo
ani chuan vai doctor sei enge adik lo ni wati zo khan comment time ka share a comment na ka ron tilangang ka chiang to lo doctor min por soi ka sei chu kha doctor kha ayurvedic doctor ani dermatologist poni lo ayurvedic doctor ni chu wang chuan kha tiang thatna ka chu a soi chau don a fak nge don ani kha chuan ni chu wang chuan ke chuan ni kha doctor kha chu skin care ro ngo chuan ka ring lo pur kan tinge rin po ka du lo a channel po ken mang lo mania mai du ta na siam ve kha ken ve a mi ron sen na wangin mania skincare mai du en kol na ron ti wang khan ken ve DIY ve kania ka ke chuan in ka thlop lawa eng po ni se doctor po ni se dermatologist ni lo kha chu ka ngam ve khop mai asoi kha ke chuan in ka pom lo kan tinge ka du lo chuanin ole tun chu ma chung kha ti zong kha ka ron soi theini se Chatgpt chung chang chu tlem kan soi belenga skincare po chu aron tlak viau a chen khatla ya aron tlak fam kim lowa a mishing chu min la tluk lo de kan tinge min la tluk lo ve tlat chuanin makeup ate po hian sa po chen mangna sa an war khop mai anin ti mule to makeup ti dante an zot china ni mo kha tiang khan entinge a chan chu ka shelo tu han ka ron tilang lo ti la nom tak po nia le pe ka te po kan la tilang tu la ngai la nang mani te pon lo zo ve chinula a limom ve ra lu to ka ma se rin rol ber man chi chu ala ni lo we ka tia enge mo chana chu na cha atlang puin kha skincare routine aron soite essential sa ron ti te kha chu cha ma se en kol na tak tak ron soite kha chu enge mo chen chu a cha fam kim lo ka tia as a whole in a run soya enge a specific lo ange details in a soy lo kan tinge aron soy chip chia lawa kholania lawmthu an fit angang kharon soy maya chuan chon machine te kha chu machine tin products recommend apo an fit angang kha aron soy chok maya experience nei lo in ka la china products rin recommend a hian chuan chon machine nge experience lo nge chuan in products recommendation a chuan in kan leti chafe zo AI chuan kan leti chafe zo katia engpon in se ati cha thokhat viaw beginner tante skincare man dan shelo tante le layer dan shelo tante kha chon zo ve chi lutuk arin ta lutuk thawin ka shea ole khati zo kha ka ron soi theini se tu tok photanga tun chuma tan chuan ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sak zel tu nge som chewa tin giveaway kha post pa nga in karon sia mango thlak karon post ang thlak post ang han community post ang han karon sia mango chuanin winner chuanin rules te po karon sia manga winner in biak na turte kan soidon nia chuanin milonga changula tunkar topla ma chuan kan puang man turanga yang in Zawh du sarna ka han chewa giveaway dong turin ka channel te milo thlia sak zel tu nge som chewa video le pe ka kain mule cheu don nia